Na Fakultetu političkih znanosti od jutra traje štrajk upozorenja. Sindikati ovoga puta u svojim zahtjevima traže uvođenje sektorskog dodatka, povećanje koeficijenata, odgodu reforme strukovnog obrazovanja, ali traže i da se djelatnike obrazovanja i znanosti izuzme iz ocjenjivanja. Mi smo došli u naše predavaonice, sa našim studentima smo porazgovarali o razlozima za štrajk. Obrazložili smo im da mi zapravo ne štrajkamo za naše kratkoročne materijalne interese. Mi štrajkamo za budućnost obrazovanja jer nam je zaista dosta da se znanstveni i obrazovni rad u Hrvatskoj omalovažavaju. Evo vam slikovita usporedba. Ako ste 3 godine sudac općinskog suda, imate veću plaću nego one koji je 20 godina sveučilišni profesor. Odaziv je jako dobar. Zapravo, iskreno govoreći, iznad mog očekivanja, oko 85 do 90%. Ja bih rekao da premijer nije ništa naučio iz štrajka 2019. i da nije shvatio da ovakve stvari ne impresioniraju prosvjetare. Naravno, prvi korak je priznati greške, ali drugi korak je zapravo te greške ispraviti. Sektorski dodatak predviđen je za sve zaposlenike u obrazovnom sustavu, bez obzira na to rade li u nastavi ili na nekim drugim poslovima. Pa tako ovaj dodatak uključuje domare, čistačice, administrativne službe i sl. Time bi se po uzoru na nekadašnji prosvjetni dodatak adekvatno vrednovala uloga svih zaposlenika. Pa mislim da će to biti jedan duži proces, kao što je rekao kolega Kroflin, jer jednostavno ispada da uvijek obrazovanje traži nekakve nove zahtjeve i da nikad nismo zadovoljni, ali s druge strane opet kad razmišljamo na način kako u državnim službama su te plaće raspoređene i kako kod nas u javnom sektoru, tu postoji razlika s obzirom na sistematizaciju pozicije i sve ostalo. Jel očekujemo dalje pregovore? Da. Mi svakako očekujemo to da ćemo podržati štrajk na svim razinama i u svim terminima. Današnje naše aktivnosti štrajkačke su jedna velika poruka na svim razinama obrazovanja, a posebice ono što je nama ovdje bitno, a to je koju poruku šaljemo budućim generacijama učitelja. Moja mama je učiteljica, predavala je u srednjoj i osnovnoj, tako da sam jako dugo svjesna situacije sa plaćama na različitim razinama. Tako da ne bih rekla nužno da me demotivira, ali da je idealno, apsolutno nije. Pa mislim da definitivno se treba podići svijest o problemu. Mislim da ljudi zapravo ne razumiju u potpunosti poziciju profesora, a ipak se radi o ljudima koji zapravo odgajaju našu djecu i to je jedna velika stvar za društvo.